galatoomaa eega akkas anka isin galatoomaa jeenitti nuti nu galatoomaa jechuu qabda asli galatoomaa jee akka namni gaaffii
isin nama dadhabne ummata akkam jirtan nagaa qabdanii baay'isawii maal jettan maal teettanii maal jettamni maal jettan cinqimee isiniimna okay ammas indagaam sagaleen jiru amma sagaleen jiru hayyee dhaggeeffadha maaltu jira seetan ani beeytanii guys maaltu jira seetanii hawaasni keenya hawaasni Harargeedha ummata jaalalaatiin beeytanii ummata fannaana ummata qashtii ni beeytan jechuudha hunda keessatti ni beeytanii ummata people asli faranji people jaanii Harargee tanaan faranji peopleini sagaleen hin jiru qoyme isiniif hin himaa waa'ee ammoo sagaleen hin jirtu amma sagaleen hin jirtu sagaleen ni jira amma jira hayyee sagalee kwamamteedha ammoo jiru sagaleen maaltu jira seetan ummata keenya hawaasa kiyya kan Harargee ummata jaalatamaa ummata fannaan faranji peoplein arramana asri dhufan amma sagaleen hin jiru sagaleen bakka gammachuu isaanii akkatti ibsatanii arra aslii bira ilmoon isaa asliin waggaa kudha wayii ilmoo isaa kan hin agarreen dhufneere feeriin hin dhufne san nyaata aadaadhaa matarra godhatanii aannan waa hunda danii dhufanii akkatti gammachuu isaanii ibsaa jiranii jechuu isin garee Harargeen gisee nama jaalatte akkana guys akkana hunulaan faranji people akkasitti bukkee irraa kaasna jechuudha gammachuu intala asliitiif dhufan isin galee